بۆ ئەم قۆناغی ئێستا قۆناغی پرۆسەی چارەسەری کێشەی کورد لە تورکیا و باکووری کوردستان دەستی پێکردووە چ پەیوەندی بە کاتەکەی هەیە کە ئەم کاتە تا چەند گرنگە بۆ ئەم پرۆسەیە؟ Eva 25 sale Öcalan'la grava İmralı'ya devi 25 sali de li İmralı ki server be Öcalan logor serveri İmralı da akıve ve careci emşaşlarına kıstın ungota ez pişkiriye dedim paradigmaya an helvesta Bahçeli u Erdoğan Başı helvesta Bahçeli u Erdoğan paradigmaya wan çi paradigmaya wan jehole rakırına rastaqina velatu millete Kurde ev pevajoya Bahçeli jiber bu yerin Bakur an Türkiye despê nekiriye di navenda ve pevajoyê de Rojavaya Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê heye û helwesta Bahçeli û Erdogan ew e ku destkeftiyên Kurdistanîyan li Başûr jî û li Rojava jî têk bibe bi taybet navenda wê Rojavayê Kurdistanê ye. Başa Öcalan divê mijarê de çi dibêje yek çîrokê aştiyê û biratiyê ye. Devleta Türkiye li sê parçeyên Kurdistanê şerekî tund û dagirkerane dimeşîne ev ya ne biratiyî dijminatî ye. Adin çi dibêje û esas xala girîng di gotara Öcalan de ew e dibêje bira devletê din destê wernedin em û Tirkiye di nav xwe de safî bikin. Esas hedef ev e, evêya jî bi giranî bo Rojavaya Kurdistanê dibêje. Ev helwesta dewletê ye, em nebiyaniye vê helwestê ne. Şerê cîhanê yekem de jî Kemalîsta ji Kurda gotin em birayê hevî dînin, İngiliz û Fransız û Rus wedixapînin li gor wan nekin bi me re tev bigerin. Beşekî Kurda jî bira wertevgeriyan encam çi bû? Encam Kurdistan bê dewletîştin, mafê milletê Kurdiye dewlet bûyînê xesib kirin. Başa بەڕێز فواد. Îro jî heman çîrok. با من ئەوە مادەم با ئەو بکەم بە پرسیارێک جەنابەت دەڵێی بەمانایەک دەڵێی ئەم قۆناغە ئەم هەوڵە نیەتێکی باشی لە پشتەوە نییە کەواتە جەنابەت دەتوانی پێم بڵێی چ نیەتێک لە پشتی ئەم هەوڵەوە هەیە لەلایەن حکوومەتی تورکیاوە؟ نیەت دیارە ji me dixwazin ku em bawer bikin li Bakur Bahçeli û li Sûriye Gulanî ew ê sîstemek demokrat ava bikin û dê mafê Kurda bêdayîn. Bahçeli dijminê Kurd û Kurdistanê ye. Gulanî berpirsê Daişê berpirsê El-Qaîde yênî nova bû destê wî dixwîna bi hezaran Kurd de heye. Ji me dixwazin em bêjin evana mirovê başin demokratin Gulanî çekdaniye qiravat kiriye histê xwe bûye demokrat. Heman çîrok Erdogan jî werkir. Erdogan dema ji Erbakan qetiya gom kumlegê nerîna millî ji xwe kiriye. 10 sal şûnde ew kumlek ji ê berê xurttir li xwe kir. Milletê Kurd û bi taybet sinifa me siyasetê divê ji dîroka xwe ders wergirin. Xwişk û birayê men yên Başûr çîroka Şeyh Mahmud Hafid û Özdemir Paşayê Türk dizanin Özdemir Paşa jî çûl wê dere operasyon çêkir ji bona nabêna Kurda û İngilîza xera bike. Îro ji dêvla Özdemir Paşa Sirri Süreyya Paşa heye, Öcalan Paşa heye. Milletê me sinifa me siyasetê divê van lîstikna deynin alîkî yekîtiya xwe pêk bînin. باشە بەڕێز فواد
من پێم خۆشە بەڵێ پێم خۆشە با کەمێک سەرنج بخەینە سەر پەیامەکەی عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە پەیامەکەیدا دەڵێ لە پێناو سەرکەوتنی ئەم قۆناغە لایەنەکان بە ئەم قۆناغە نەکەنە قوربانی بەرژەوەندی کاتی و بەرژەوەندی کاتی بە بڕای تۆ مەبەستی عەبدوڵڵا ئۆجەلان لەم قسەیە چییە؟ ناگەر کە ملەتێ کورد داوا مافێ خۆ نەکە و دەولەتبوونێ خوێر نەکە هەدەف دیژمنێ بۆچی شەڕێمە بکن هەگەر ئەم کۆلەتیە بپەیژرینن دیژمنێ بۆچی شەڕێمە بکن بانگا ئۆجەڵان و بەخچەلی بانگا کۆلەتیەیە دخوازە سیاسەتا کورد تەسلیم بگرە دسەری دەژی ڕۆژاوایە کوردستانê dixwazin teslîm bigirin ev ne banga azadiyê ye banga koletiyê ye tu bernameyek li ber dewleta Tirka tune ye ku berê rastiya welat û milletê Kurda qebûl bikin ana ji bona ku du teref bi hev re müzakere bikin hevnasînik beramber dibe ji alîk dewleta Tirk e başa aliyê din kî ye Devleta Tirk hebûna Kurdistanê û hebûna milletê Kurd dipejirîne na dibêjin Kurdistan nîne ev der Tirkiye ye û Kurd jî perçak ji milletê Tirkin proje ev e baş e em perçak milletê Tirkin ya em milletekî qedîmin li ser axa xwe em milletekî qedîmin li ser axa xwe çareserî li ser axê û li ser rastiya milletê rojevê ana li ber dewleta Tirka tu projek çareseriyê tune ye باشە بەڕێز فواد ئەوەی کە من لە جەنابت تێگەشتم جەنابت کۆی پرۆسەکە بە باش نازانی بۆ گەلی کورد چ لە باکووری کوردستان چ لە ڕۆژاوا چ لە باشووری کوردستان بەڵام ئێستا پرۆسەکە هەیە و عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە ئیمرالیەوە پەیامی خۆی گەیاندووە یەکێ لە قسەکانی ئەوەیە دەڵێ پەرلەمان زەمینەیەکە بۆ سوودگەیاندن بەم قۆناغی کێسە دروست بۆ بەم پرۆسەیە بە بڕوای تۆ پەرلەمان چۆن دەتوانێت سوود بەم قۆناغ و بەم پرۆسەیە بگەێنێ لە تورکیا ناکێشەیە کوردستان تەمامە دنیە لەگەلێک پارلەمانە هاتیە گەنگەشیکردن پارلەمانە ترکان نەتێدە پارلەمانە ترکیە حتا نەهاژی راستیە کوردستانی دەینە ئالیکی راستیە زمانێ کورد نەپەیژراندی ئیجار ژمەرە چیرۆکا دبێژن işte parlamentereke demê ji Cewdet Yılmaz re bi kurmancî gotî tofxêr hatî dibêjin eviya destkeftiyek mezin way îdî parlaman jî dibêje yani vay ne zimanekî ne nase way bi jêr gotî bi xêr hatî bi van çîkna yani îro li pêşiya Kurdistanê riya dewletbûyînê vebûye ji bo pêşîl vê bigirin dibêjin em êl parleman nîqaş bikin êbira nîqaş bikin kesî destê wan negirtiye yani ev sed salê vê parlemanê ye heta niha rojekê nîqaş nekirî ji bo nîqaş bikin پەرلەمان ئەو زەمینەیە نییە کە پرۆسەکە چارەسەر بکە cê çareseriyê ne parlemana Tirkiyeyê ئەی کوێیە cê çareseriyê parlemana Kurdistanê ye li welatekî parlemana wan tune be çareserî pêk nayê heger ji dil hez bikin çareserî bibe divê belê rê bidin li Kurdistanê parlemaneke be nabêne her du parlemana de müzakere dibe lê îmralî bi girtiyakî teslîmî dewletê bûyê müzakere nabe müzakere nabêna du parlemana de dibe numuneya başûr li holê ye parlamanek millî li Hewlêr heye parlamanek li Bexdê heye kêşeyê nabêna xwe nabêna du parlemana ئەم واقعی کە لە باشووری کوردستان و لەگەڵ عێراق هەیە لە تورکیا و باکووری کوردستان نییە با ئێمە ئەگەرێک بخەینە بەردەممان بەڕێز فواد ئەگەر هاتوو عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە ئیمرالی ئازاد کرا و چۆ پەرلەمانی تورکیا گوتاری پێشکەش کرد داوای لە قەندیل کرد کە چەک دابنێن بە بڕوای تۆ قەندیل چەک دادەنێت بە کورتی ئەمەم پێ بڵێ
قاندیل اواز 8 سال جخوان الباکور کردستان نل ترکیه ند ناف چالاکی بچک دنه هدف آوان روجاوای کردستانه روجاوای کردستانه جی گرچک داینن اوه تکرن روجاوای کردستانه دوی دو خط سور هبه یک جه آخر روجاوای کردستانه دو یک رزیه سیاسی سه چک خود داناینن روجاوای کردستان چک دانین کشه روجاوای کردستان تک در دوزا روجاوای کردستان تک در آنا افحی سال قاندیل لباکور کردستان چی چالاکی کلشگری دانه نیه یعنی دەتەوێت بڵێ ئەگەر عەبدوڵڵا ئۆجەلان داواش بکە قەندیل چەک دانانێت قاندیل چک دانینه تکلیه وانو ایرانیه روجاوا تکلیه SDG و امریکای گلک فاکتور دن هنه لی در دیوان نچکتانی نا قاندیلیه یعنی قاندیل تو تهدید لسر وان تنیه او اکو او تهدید تبینن روجاوای کردستان باوی فدراسیون اوتونوم آن دولت بون درکه بسر حوله و یکیتی باشور و روجاوایی ترساوانی مزن باشور و روجاوای کردستان یک بگرن جبروی جی دخوازن کردا به سلاح بهیلن به چک بهیلن پەیامەکەت گەیشت بە ڕێزە فوادۆنەن لێکۆڵەر و سیاسەتمەدار لە ئیستەنبوڵەوە لەگەڵم وی زۆر سپاس بۆ ئەم دەرفەتە سپاس خوش